PAKAI JESU minabo baptize ball ding ham ama sapena het ding khatchu baptism ball na dinga highest authority nei chu Jesu Christa ba wa he aman ei thu pi uwa chun Matthew bung som nilge chang som le ko nang ho chi win lang apa achal hagau thi mina baptize ga bolun ate hi chi hi thu pi hi in haimil thai hi lawa he ahin la sol cha te bung som le ko chang ngana ivet le PAKAI JESU mina baptize achang tawe ati nei hi chai sol cha ten PAKAI JESU Christa thu pi len ta apa achal hagau thing mina baptize ki ti chu don talowa amo ma cham ta baptize bol dan tha be ki si muham ti he ahin la sol cha ten wang JESU thu pi anil kal lo hil diu het sai ki he ya chu bible ki ji dan neu khat het thim ding hidinga hi in bible ki ji dan ho ne vet ka le le hi ti we ong Genesis bung som le li chang kha chang ni ama spending in ve hi ti bin Sodom le Gomorrah le Sinal ilam nam ho atma je bo im zo ar lengam hoi ki thuvin bela lengam asat ve ti ich lengam hoi amin chi a ase he ai la zut bung kha chang sigi na hung ki na hele Sodom le Gomorrah chule akim vela khupi ho chen si chu hu le zon than hui na bol je un pathin in tun sot me kung a sumange ati zut le khabu ji pa hin Genesis bung som le lin a lengam zo si chu ai min pha num ki nei ai la Sodom le Gomorrah bo se chu ai hin se hi ta nei ya chu lengam dang ho chang si chu zaw talo sim tha talo ti na ham hi lo he het thim sa Sodom le Gomorrah ki se ya hele hi jing dinga ahin ko he ai le rom bung som le thum chang ge chang ko na isim ki na hele rom le kha bu ji pa in dan thu tam ta la hin nga se se hin se in zon bol in tul thai thi in gu che in het tu sa di lo mong hin pap si in ti chang mo he min pha hi ahin la rom le khabu ji pan hi chi 10 commandment a ko na ahin la do hi ti chu ki he hi chu 10 commandment chu dan thu so ma hi in hi jong le nga bo se min pha ya chu dan tu som ho seng si chu sim tha ta lo ti na ham hi lo a he a hin min pha cheng si ho za la chu dan thu som chu phu da hi ti chu a phot chi na zo a he ai le sam za le gup chang som le si gi in sima he le sit a pu ke in da thana valhum abiram loi ho valhum tai ati hilaya hila buzi pan number som le gup na thu sim ko hin la do in ata bia le sit pu ke pe na ki valhum ho chu kora in ku te da than in ku te abiram in ku te wa hi en la buzi pa in da than le abiram bo se min pha ja chu kora zaw da lo ti na ham hidi lo hi in het thim sa ko hi chi banga chu so cha te ho in Jesu mina baptize bolding tia azi pe no hi Jesu Christa thu pi masa apa acha lagaw thing chu don da lo ding ti na hello wa ale kha ji dan style wa chu Jesu ki se ai le apa acha lagaw thing min thu pi pen chu het thim sa understood hi ta ne ko yo hi aim hi ma koi ham Jesu Christa thu pi nil kal dinga sol cha te jong hi tabang thu pi chu ki pilaw he